Blay pikinang ped baro bat kumju iki subscriber. La ang ba kari New Zealand kade kari ke ban ningkong hakane ka slap pertai ke jongi ban pediang so bahaya une usnam arajar arpuwe. La ang ba meneka sngi ke badai ka live huwe terik ubnai Desember usnam arajar arpau. Kat bahari India jongi kadang day tanggumba South Tang janmit han New Zealand pat kala day kumba khat arbaje ka shitang mit pala ang ba katai ka penlong bahaya kari New Zealand kan yo ban pediang ningkong ya utoi usnam arajar arpuwe. But kane ka jing pediang so bahaya utoi usnam arajar arpuwe hapo kari New Zealand kala jia lane kala pin internet lane pin ipu ipieng ya kari New Zealand hakawai ni kinong ba ka badan hapo New Zealand kata ka day kanong ba Auckland. Laang pat bakari Australia kadai kari kabaar hadin cokari New Zealand banyok bediang yau ne usnam arajar arpuwe. Laang ba meneka singi kabadai ka live huwe terik ubnai Desember usnam arajar arpau. Hakapor bakari India jongi kadang dan tangkumba riu baje janmit. Kat bahari Australia pat keladan kumba kat arbaje kasitang mit. Bahkan ni kapelong ya kari Australia bahkan yo aban celebrate lane ban pediang sobhaya ne usnam arajar arpuwe. Palang ru bahkan ni kacing pediang sobhaya ne usnam arajar arpuwe. Kala jia haki we ni kinong ba kabadan hapo kari Australia bat kata kanong ba kadai kanong ba Sydney.